Myanmar nena kanin kara hian kan hriat thei china khovel om tirata kan hriat thei china englai main in kalpo hi khap ala ningai lova Treaty of Indabo sa khazira tichuan Burma alo independent po khan ai dependent le vele khan sang ko samli le pariata khan free movement hi amzel thene turin an sarkarin a recognize an passport rules po an ziaklu thlap ani chutiang bokin India independent lim a khan sang khazakwa samnga kan passport rules te po free movement hi lotar langin official notification hial an lo chua so wangchuan ram pania mihring tisen in zomte kanin kalpo thei na hi thia aninga yang ti ngai tuana po hi tun maro rel tu te po khan an lo nei ngai lo British hun lai tangin India independent na Burma independent na thia tumna lam pangri ru hoi hi om ngai lo renga anem nge na lam lir hi kan mu ania amaro chu mikal zela chuan a guideline han siam that ngai te a huap chin tur kilometer zat han siam that ngai ne neu te ro chu khoi ani thina sang kha zakwa somrup paria ta te khan kem som lichin ti khan nia sang ni soma kem som paruk chin ti ten nia a pai lampang hi chu ari ngai lo hrim hrima ten India sarkarin policy thar ania Southeast Asia tenen hian social contact te economic thila te sumdon na kong engkima in pole zola kan kal hi atu ve tan po athang ti rin na nein lukis policy sang kha kwa som kwa chawa khan siam ania katilai khan Mizoram Legislative Assembly Public Accounts Committee Chairman kanilai nia amuna ihanzir chiang teng kan tia tichuan Prime Minister Office phalna kan dila phalna kan mu angin MLA ngamazat tenen kan han kala khosak lamram kan han fanga awan nei thak taking khing kan kaldarama an high commissioner le an ambassador tekha akabatsme ten lo ni de vek mai le ngala lim takin min lo dong songa tichuan an sumdon na mun puite kan ena a video te kan ron hona kan phure ema sumdon na khatran mai tura kan in ngai ani amara chukati lai khan PMO khan Burma kan tloi ro khachumin phalsak theitat lova chuti ti lo chu adang chu kan tlo de uveka tichuan kan lo hona kan long chol na nei chun hrui te zol po ha po soi theilo tuk le ma kan vat lo le zui nga lani chutiang chuan kan lo phure ema solai kongpui multipurpose kongpui te lo chuak do na akiap longchol na te thlengin chu chuan sumdon na khowela kan nun phungang kimron tidang lamin akan social life te po ngong do ne ilo in zirlok tiang te po kan tia in puat changai ni kan tia ti chuan in sang kha zakua sang ni le som palia phei kha chuan in look is mai ne loven actress ti hialin alo oma ti chuan kanin kolpo na tur kong pui te po huneng ma zata ruaman alo ni tin Lanka Custom Station te po buat sai alo ni chho zela ain nai zong zelin kan kal ani tin sang ni som pariata bilateral agreement te po sign alo ni chho ta hiala heti taka India sarkar na angai poimo na chan hi chu Southeast Asia ne na kanin kalpo na kan corridor kong om chun ania wang hian kan that pui le do na ngai ani wang ania chutiang chuan i ngar lain tu na hian tu na hian khang kan look is te kan ak is policy zong zong tele amalama thil local to zong zong te kal zong in kan free movement te po pai tumna le fencing te po ti tumna ri kan kheta kan tha abarta achan nibera kan han pu chu Manipur chief minister in ani mana ani he tlatlum dewa ani hi
kan ne lo deu ani lo mo han ti te ania engemaw chen te po adikang amaro chu pakhada chuan keimani zirlo hi ani veni diktat chuan soya hriom na thu dik ania kan sarkar phasa te ko chua ani vetlat ani hi chu private resolution voi ni ngot he house a hian border fencing ti tur te hian allo pass to a private resolution chu pu speaker kan hria a opposition te private resolution hi atlangai me ulova opposition private resolution po hi opposition legislature party in an ngai to phota an thelu thina private resolution tian in in a thelu tu mi mal ngai dan an ngai lova am no party ngai dan ani zelani ruling party atangata private resolution lo lut te phei hi chu ruling party official resolution tluk ani adang lam na om tak tak lo chu wang chuan kan ngai thak tawng khan kum sang ni le pakhata MNF MLA pakhatin kan international boundary a hung rotna resolution ruling party tran lo lu ta an lo pass to a India hian hei a thengil mai havin karing lo kan mit mei an buani chu du tok lovin sang ni le pasaria vaina kan opposition leader nge hian aron pulut le a an pass le kha ani a chu ta chuan kha resolution kha nge tum Bangladesh ne na kanin karam ri chau hung lovin Myanmar ne na kanin karam ri po hi hung ni vero se India sarkar hian hei min phal sakro se ti kha kan resolution kha khamini khan ani ten khati lai kan chief minister in he house ne ya soi chu Delhi ka kalapia in prime minister ne na le home minister ne na Bangladesh in kar hung chau he tok lo Burma ne na kan in kar hi hung ni vero se ti in kangen sia kala soi zia ni voina he resolution ni min pass pui thei chuan Delhi ka lo juk soi chin hi aron ti chakanga central sarkar point min hung sak du pha in karinga ti hialin a soini so wang se aneni nan juk ngen tlata kan chief minister hovin ruling party in voi ni ngot Burma ne na kanin karam ri hung angeni nan juk ngena voi ni he house da om ta hian resolution hian lo pass to a chu mi ka zel chu kan tuar kan ti lo theilo dik che chu ni diswan khamini khan na sa takin kanin nial ani kei pon hela tu ka soi khan kan chief minister ngei po mani loka zoro assembly a namin pum khan na zongin isoya voina ramri hung isoi le a itu soi po hin kalani kan tia so wang chuan heng ramri barlui divide and rule policy manga an lo siam hei hi keini chuan kan pom ve ngai don lova heta kan hung chuan kan pom tina kan recognize tina ani don ani chu wang chuan in thang thar ten min la thiam lawang hei withdraw le ro tin kan nge na in tilui don ani chuan keini chuan hen nam poi khoi na hianin kan kut kan silang kan chuak kan tia kan work out ani he house atang hianin post speaker engemachen parliament ale legislature hian hun kan lo mang ve ta ka hun man ve to zong sama work out ngai khopa thil ka ton voi khat nalani so wang chuan apoi kan tia India sarkarin hetiain ti chuan aron hung don ani in ngen tlata kan pass le ngal pat phei chuanin aron tianga kan che thei do lowang kan ti mol ani khamini po khanin ti chuan kan congress unau to point thei top in an opposition amaro chu an pass lui ani apoi le ani amaro chu chung chu thilani line hei voina kha resolution pulu tu tane ngai ramri hung kan du lo thu kan an soi tla kan an lung rual ta hi chu alom om chu ka ti khop mai nama kan chiang thar tlang ta nia kapoma nama chiang bere in soi te lo chiang che lo thine mani post speaker tra ma sa po khanin zona ka zota
Mizoram chin hi enge katia kan home minister in min chan dana chuan Mizoram chin hi kan la hrelo kan zir chiang me kan etiani independent kan move lai zong te khan kan ram chin po hrelo in kan lo move lo nia kan har thlai thinang renga helai hian emi hun chunga hei voina kanin lungruala lom oma na se pon lama hian an pu te hian an lungrual pui chiang em lo ti te po kha ngai to ve thei tak mai nia lo thon na hi chu alom deuh hlek ani po ni seng voina chuan kan ngai dan te kan thla ka nam chung changa ke kan pen tlang don thei ta nialana wang hian lomom ka ti hle ani then biometric identification chung chang kan soya Home Ministry in Titurin aron fril ani sarkar masakha kan sarkar masakhan biometric identification hi Myanmar atanga kan refuse unau te chung changa Titurin alo pom fel mak to ma polani afin fiana po kan nei ni amaro chu in thandon tre pa khan he nai chu lo chol san ri ro ti an ni a an chol sana ti chuan ke ni sarkar na kanon la chowa chun zom to su kan ti ta ni voina hian kan ti top tir ani Prime Minister po ka khila Home Minister po ka khil hei kan chun zom theilo a portal in man shima hi criminal portal in manga in illegal migrant deport tour chumi te an ngai to na portal sun manga criminal an ni bok lova tin illegal migrant an ni bok lo an do wang local an ni lova an chengam to lo minon bela anon tlana ni refugee an ni a India hian a protocol a ming sign velo maila official in refugee ti thailo maila practical in refugee an ni a criminal an ni lova illegal migrant an ni bok lova chuwang chuan a portal in man turamin pe krim kan mang thailo tin tong kam point ka hrila ziak point kan thailu tani ten chu mai ni lovin heta lekha ten lo zir ve a kum to pan exam huna an certificate Myanmar refugee an ni ti hi chin chiane lo siam turani alo ti bokani sarkar masakha zo kai ni chuan kan siam lovang kan ti achan chu education certificate India ra mun sang kan ena chutiang achuan kan helova lo chuan tir ngot turin ste sarkarian thunei na kan nei po kan in ring lova UGC atang te order a local ani ngot lo chuan kan ti chi a po kan ngai lova hei kan pom thei lova amaro chu emi ruala kan han rot chu sarkar masakhanin thil thatak mai household registration bill kha sang ni som pakwa khan alo pasa lungrol takin kan pasa ni khotin hian registration nei veksela apachunga mi te speaker point for clarification hanti lo kan du chu kan house leader khanin Myanmar tang local te an nationality zian chungchang bor education ati kha engemaw hriatsual palom ngemaw kan tia khati hun laia education minister kha kan nia an pol an soi ang zat na hmuna kan kaltir veka engkima in thiar khanna le Myanmar an ni ti hi kan khoyama hian kan demand lo khoi hmuna po admission ti turin instruction kan pezok veka khatianga an nationality zian turkha kan hriat china chung ke de chung kan nei lo ni apo speaker chu di kalom biometric identification ti turkha sarkar masakhan mala katia education certificate a chuan mala ti ka soi lo ni chu wang chuan voina po mala kan tum lova tin ke ni lo ti theingo da po kan ngai chia lova ni chu wang chuan hei chu kan ti lo ve top mai ni chu chuan ya then chu household registration bill chu lungrual takin heta kan pasa mizo te he kan pi pu atanga in chen chia thin nam kan nia kan lo te la lai tang ten kho chiar kan nei thin ani ti chuan kan in chen chia thlap thin ani
chu kan lo nei lo ta a he ta chim lama te kan population abnormal growth in akal renga ron lut ruanom renga tuna refugee te chu temporary thil ani mai zoka englai point kan rama hian lo lut ru kan nei renga kan mang an pui ani Bangladesh atangten West Bengal in lodang seng lova Assam in lodang seng lova Mizoram anon lu ta kan fevek ani chumi chu kan lo ti top theina ber tur chu khotin hi in chin chi la register nei la pem don in pem le kha la thlapila pem le khatel lo chuan tu khwa ma lo dong song lo sila ko khan pem le kha kan lang che hian hei kan nei chuan kan himang ti in sarkar ma sa khan ngai to na thatak alo senga chu kan pass ani amaro chu India President Pompuina assent tangaya India sarkar khan President khan apom theitlat lo mai alo ni a Tamasa po khan kha khai nge kan thlen tak tin kan in zot zeu thina san na mu mal kan dong theilova mania Delhi kan zukal khan Home Minister le Prime Minister ka soi puya tichuan Home Secretary tenena bozui turin minti a tichuan Home Secretary nen kan han soi dun le a withdraw mai ro in bill kha athar ron thelun mai ro a chan chu kan pom theilo ni kan pom theilo thil in thunei nei na pha lo thil in da nual maya withdraw le mai ro min lo tia tichuan kein withdraw ringot mai la khoilai nge siam that ngai lai khoilai nge in du lo ti kha kan riat chuan si lo chuan ron thelu le mai langin in duang ani le si lo chuan min lo pom lo sak le mukha anianga boi thak dona chuwang in object lai appointed te ziakin min ron thil te che ka tia ole tia amaro chu min ron thil lok lo wangin mani khan Home Secretary ne na chuan ziakin reminder kan thon le a emi chung changa hian khoilai te hinge in ngai mo kan tia chu min ron pe khuna heta kan pass to nu mani seng adang lam do na wangin session le rem changa abil kha athar kan on pudlu le te pongai mel khobin ga ria chu kan duang to ka tha in kan ti theidon nge chu asriat lova kan la pass lang le tura ngai ila tin zofa te khovel mun frang franga kan lo in dai dar ve ta a chang tu big department de te po siam chho te po a tha om mange kan ti thina amaro chu chutiang e ma han boi pui tham kan lam om lova voina hian department ti le minister tintena an chan lo angchi re rang chu CMO office chan ani ngal maya GAD purview ani veka Mizos diaspora hi kan theyang angin kan boi pui renga a khan pa minister fan wasiam ngai lovin CMO atang hian kan Mizos diaspora ste interest le an har san na te chu kan take care mek renga tin nimin pia loka po nurse te German te UK te an kal theidan tur te ngai tuin meeting kan neya tin tuna hian Taiwan a thala engemozat an kal theidan tur te kan ngai to mek le a helaya mi ina om turingot kan thon suaki a thain kan thelova mi nuai khat an mamo tayon hianin vai ho ai chan min du zok boxia chung te po chu tuna hian ambassador local dona soizui kan tum ani chu tiang chuanin kan mizo te mun sang sanga omte hi athayang angin kan buai puya placement pek chung changa le athon chuana buai pui tu te nena anin kar buai po hi chinfelwat kan tum ani tichuan atom na kan soidu chu post speaker kaini chu kan party le kan sarkar he kan din na alangai renga chin lu sai conference sangkazira sangkua pania alo om khan vai ho te nena om tlang chia mingai lowani British sarkar khan kol ho te nena dan pakhat noi om tlang chia mingai lowa nam sang culture sang nei in of dan sang nei legal system po sang nei kan ni ti kha min recognize ni chuwang kha ngo zong kha rorel na pakhat noi ida te ang tin Fort William Calcutta khan thutluk na kha an lo siama kha kan lo tling se voina hian hengi soi ngai to lo turania amaro chu communication te la chet em wangin
an implement thei talova tisuan thendarin kan om tanuai mai poi kan tia he ni hi chin lusai conference kanu naw zoro ten a chamlo thlen hian an mangzia thina ke point vo engmazat kaman pui to a khalaya kan nam chungchang athi local sual kha voin thlangin kan tuar ta ani tisuan India lo zalen khan India rama andan man lai ang nuaya om ve chia min ngai lo wangin kan fran nakha min recognize taka six schedule min pe a autonomous council min pele a mania ka soi tong khan six schedule hi autonomous ma constituent assembly a khan thunei na sang lutuk constitution within constitution ani ringot alom tia na sa taka soi se la lo ma ro chu Nehru ate Ambedkar ate zara hei kan han nei rama ti hian a hrangin kan lakal thei zela UT kan ni nuwa kan six schedule kan an pai hlau mai district council kan an pai hlau mai hi apoi tak zeta Meghalaya ti chuan an la chom vek ani tuna hian district council Pathum kan la neya ani na taka chuan abak zong tribal area po kan ni tolo income tax poi all tolo tur deuh kan ni amar chu ke mani tribal kan la ni miaw wangin Scheduled Tribes Order 1950 a kan la chuanga engmoti tin kan la himania kan kal zel tur hi soi a harviau maya six schedule hi kan rama hian reintroduce le vek mai tur emmoni le kan nam hi ahim zok nan ti te po hi ngai tua thei tak ani ti chuanin hei balui ram ri pompui na hi ani thei dona wangin he thil hi kan du lo tak zet zeta tu lai bar maram din mun kan thir chuan eng tiare nge barma sarkar khiana dai don kan threlova mani loka phei ka chuanin an kem pakhat an chua sana silai thadeu de mai sang chuang an chua sana an tlan chet sana ni silai mu po ka alo ta me maya ara kanan mi khan an la ta veka nge na te ne tia sarkar na kan han chan nu hian barma sipai he thona in zaruk chuang kan thon chho to ni tiang chuania kil tina an hual bet tron to a nakina khi sarkar ke sipai sarkar ki lo tluta sila engtin ne om don ti hi tuman kan soi thei lova amaro chu chung hun thlir rana nam in pum khat na kong khwanu hian min sial sak don an yom mange ti ri ru pu chunga he thil lo thlen tur he bo ruak in lum le ti kan lo ma chon angai tak meu mewa kan in ka adai dan ne siam zonga kan che thi ahun lo tak zet ani mania chuan Delhi railway minister nen map kanen duna a residence bamaram kalzel dan tur han ngai to hian seaport te po hi kan nei pe mai theidan aom don hi mole ti te thlangin kan sei ni emi chungcha hian India sarkar po hian policy pui tak mai akhan barat ane ni so wansuan India sarkar po khatiang policy nei laya helaya unau te rorel na pakan noya o mai theina chance te po nei mai theidin muna kan din laya kan riru tina zong le ain dai dan zonga malakhi ahun lo kan ti tak seta chu India sarkar ho tu te po ziak le mai chana kan soi pui ani po na takin min do dal lem lo pu speaker voina hian in soi thamwan chu thaka ti hau lova amaro chu chutin khatina ti chu in kuat na tur chu om haulo na in setra sarkar ne na kan indor na china hi chuan chuli tilutuka lo eng hel lo te po hi apoi lo mai o mango mi bar lui lutuk hian tum lo mai o mango ti da devna ru te po ke ma chuan om ani tin andrip 2007 country UN resolution on the rights of indigenous people khan kan en chuan indigenous people reng sarkar frangan lo amani point anin kalpo thai turani sako chungsang ate social chungsang ate political thengin khanga khan ramri hian adai dang turn lo zalen takin anin kalpo thai turani ti te kha achuanga khang te kan lamabak ania tin India sarkar tan hian a hau tak lu tu krim dona maintain te ngai dona chu ai chuan asum sen tur zat ve po hian border area hi min develop sakseng atha China border big atan hian development scheme prime minister in siama chu Mizoram tan min man tir vero tin kan deal me nge ani
tin Bangladesh fencing kan soya hey post speaker Congress sarkar lai khan boundary commissioner kan chief minister khan min som angin ka telve helicopter tenen amuna kan ven chuak vek to ni ataka mutu kan ni dikcha chuan so boundary fencing so lui lai taka tanga te meter songa hung turani ma sengin kha pal chura khan ashula khan motor akal turani BSF ho ka motorin englai point an duty thei turani kong sial tharanga ya kong lo omsa an zo tamai maya sumsef nan kati lai kha MNF sarkar lai ni an ngai sak lo renga an du tu nan tien phalani ani na taka chuan a area DC khan committee a formanga SP nen contractor tenen PWDIO tenen khang zong khatelin alignment te kha an ngai tu tlang an approve turani Mizoram sarkar khan chutiang committee din po omlova boundary commission kan vakal point hriom kan tiani sarkar eneng ma ati lo wang khan chu wang chuanin khwa in po na omta la boundary fencing oma lelama ina oma anin au pharengani ma se in kom tur chuan ke eng mo za tan kalanga ya gate a chau alu the ta chuan an duty ya ma ni le da fe tur point permit angai ni ram boila yang mai khani le lam Bangladesh me te chu du to kin an okalani ke ni mi te chu an sikula pon kal thai to lo an fila po an in khel thai to lo an biak ina pon khom thai to lo tiang khan kem thum kem nga hla te kan ram chung anon hunga apo ema tu ten nge mo phur kan ti chuan kati online sarkar tho khani kan va en dik chin a chuan a chung lam apia lam nar lam an hung chin chuan ti thato ni chung te chu thilom ze ania kan han soilan ta ka chuan kan soidua to na yan tria wa hung se kha chi ka kan chan turani chakai khor tur pen kan kal hlei thei don to lo re nga chiang so wangin heng hi ti chen ni lova kan central environment ten an du lo thuan chua NGO ten an du lo thu coordination committee mangin an chua lekha te po min ron pe chu tiang chu ani chu wang chuan voina hian abik takin kan BJP unau te po kha khulaman thil ti theina khan mang selangin khatia in thiar film lek lo khanin ama to nga te po min transak selangin tlang ila anti don lo tak khatu man kan fial lo wangin thom nei hi cho thani kan NGO te thoma ringot kan in hat thelo sarkar anga kan nei ve atrula chumetan chuan an home minister ina official resolution aron thelu hi thiltrul taknin kan fria pas del turin kan in somani kalome lo mome ole tuna chuan resolution nei tu pu ke sa bang kan soma han wind up sela adopt fandir ma sela thane Speaker Kalome official resolution kaputlu member zom takten thinlung le ti tak zeta ngai to chungin an sei hova alo mom ka ti tak zeta ni kan ngai thak ta kan khan member kan sun tak te ming han soi lan te ngaya tin vena opposition bench atanga min wop tu kan ho tu te ming han soilan te nga ya a thon thui na keng tel miau boxia thil soi nuam tak ani haulova chuti lain kan leader of opposition khan positive takin alo dong song thiama alo om ka ti tak zeta achunga pobik takin lom thu ka soyene ni a soi tak ang khan ma mi mal ru te thil dang da yan yang par tingai dan ron phau suak tur tir ania wangen thu oi takin katiang khan ron te ni maya ni pol hi thu oi theian nia ho tu ten hek ruan ti san hek top mai zel khania chu wangen anin ton tla kang reng via vani